Repubulika ya Centrafrica yaratangiye icyiciro cya kabiri cy'itora ry'abadepite mu gihe igihugu cyongeye guhangana n'inyeshyamba guverinoma ivuga ko zishaka guhirika ubutegetsi. Perezida wa Chad Idriss Déby Itno umaze imyaka 30 ku buyobozi muri izi mpera z'icyumweru yatangiye gahunda yo kwiyamamariza manda ya gatandatu ahamagarira ubumwe nyuma y'uko imyigaragambyo y'abahanganye nawe iciwe kandi igaseswa. Somalia yakiriye inkingo za mbere 300,000 za Oxford AstraZeneca zigomba guhabwa abakozi n'abandi bafite ibyago byo kuba barwara COVID-19 kurusha abandi. Minisitiri w'intebe mushya wa Libya Abdul Hamid Dibeiba yarahiriye uyu munsi kuwa mbere kuzayobora inzibacyuho izageza iki gihugu cyo gujwe n'intambara ku matora mu kwezi kwa 12 nyuma y'imyaka yaranzwe n'akajagari n'amacakubiri. Naho umunyatuniziyakazi Khania El Kala yatunganyije ibintu bitangiza ibidukikije ubu bikorwamo ibintu bitandukanye harimo ibyo gutegura n'ibikorwamo inigi n'ibindi byo kurimbisha umubiri.